Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta Jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Jaunaren bataioaren jaia ospatzen dugu gaur. Jesus da Jainkoaren zerbitzaria, Espirituak gantzututako Mesias, aitak zemetzat aitortu zuena, herri guztien salvamenaren berri ona iragartzera bidalia. Jesus jauna biozuratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna guralde otoitz egiteko, aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko izakiei, hain handi eta ez zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gor espen zuri, auspezagu, eskerrak zuri, Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna sebedakar Jesu Kristo, Jainko jauna, Jainkoaren bidotx aitaren seme, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren horretan, amen. Egin dezagun otoez. Hoi Jainko, zure semea haragizko gure izaeran agertu da. Egizu, kanpotik gure antzeko aitortzen dugunak, eraberri, gaizala barnetik bere antzeko egitez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko tarreke bizi baita gizal eta gizalietan. Amen. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión,
y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, clamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Apostoloen eginak liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zen Pedro. Orain jabetzen naiz benetan jangoikoak ez duela bereizkeriarik egiten. Baizik eta onartzen duela begirune diona eta beraren nahia egiten duena edozein herritakoa dela ere. Hark bere hitza bidali zien Israeldarrei. Guztiena jauna den Jesu Kristoren bidez bakearen berri ona iragarriz. Badakizue zer gertatu zen. Galileatik hasi eta Judea osoan Joanek hotz egin zuen bataioaren ondoren. Nazareteko Jesusena alegia, jangoikoak Espiritu Santoaren indarraz gantzutu zuen, eta arkon egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza. Jangoikoa berekin bai zuen. Jaunak esana? Aleluya, 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 jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesus Galileatik Jordanera etorri zen, Joan Batazaian gana, honek bataia zezan. Joanek berriz ez zion utzi nahi eta esaten zion. Ni ez naizuk bataiatu beharrekoa, eta zu alzatoz nigana? Jesusek erantzun zion, utzi oraingoz. Horrela bete behar baitugu jainkoak nahi duen guztia. Orduan, Joanek utzi egin zion. Jesus, bataiatu eta berehala uretik atera zen. Hortan, zerua zabaldu zen, eta jainkoaren espiritua ikusi zuen uso irudian jaisten eta bere gainera etortzen. Eta mintzo hau etorri zen zerutik. Hau da nire semea, nire maitea, hau dut atsegin. Jaunak esana. Que hicimos con gozo, terminamos hoy este tiempo precioso de Navidad con esta fiesta del bautismo del Señor. Qué forma más hermosa, ¿no?, de concluir este tiempo con estas palabras que nos dirige el Padre. Le dirige a Jesús, pero nos dirige a cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, ¿no? Le dice, ¿no? Hau da nire semea, nire maitea, hau dut atsegin, ¿no? Tú eres mi hijo amado, este es mi hijo amado, ¿no?, en quien me complazco, en quien tengo mi predilección, mi complacencia, ¿no? Bueno, pues estas mismas palabras son las que el Señor, insisto, nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos celebrando en Navidad? Precisamente es esto, ¿no? Que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y como decía también el Evangelio, con gran escándalo, ¿no?, el mismo Juan, el primo, el bautista, dice, pero ¿cómo te vas a poner tú en la cola de los pecadores? Soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. No, ahora conviene. Jesús asume
¿no? Abraza nuestra condición humana, mortal, limitada, abraza el pecado para redimirlo y transformarlo desde dentro, ¿vale? ¿Para qué? Para que se produzca lo que toda la liturgia habla, ¿no? Este tiempo, que es el admirable intercambio. Él asume lo nuestro para darnos a nosotros de lo suyo. Es decir, Él se hace hombre para hacernos a nosotros divinos. Otros Cristos. ¿Qué es lo que significa Cristo, no? Cristo es precisamente el Mesías, la palabra hebrea Mesías, la palabra griega Cristo, que significa el ungido, aquel que ha recibido, ¿no?, la plenitud del Espíritu Santo. El Mesías, el ungido de Dios. Y Él, su misión es darnos a nosotros el Espíritu Santo. Es decir, hacer de nosotros cristianos, otros Cristos, otros ungidos, ¿no? De tal manera que el Padre, ¿no?, viéndote, puede decir lo mismo que dice al ver a Jesús. Este es mi hijo, esta es mi hija amada, mi hijo amado en quien me complazco. Y de ahí es donde sacamos, de esa identidad, de esa nueva creación que el Señor hace con nosotros, de ese admirable intercambio, es donde sacamos la fuerza, la gracia de Dios, ¿no?, la energía divina para poder vivir pues como Cristo. Ya no, o sea, yo muchas veces insisto en esto, ¿no? Es que no sirve la excusa, no, es que eso era Jesús porque era Dios. No. Es que Jesús, por supuesto que era el Hijo de Dios, pero Jesús en su humanidad también recibe el Espíritu Santo. Que ese mismo Espíritu Santo, no otro, no más chiquitito, no con menos poder, es el mismo Espíritu Santo que tú y que yo hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Y que, ¿no?, pues puede hacer que en tu vida y en mi vida, igual que Pedro, ¿no?, vamos a decir, resume toda la vida de Jesús, lo hemos escuchado en la segunda lectura, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice aquí, a ver si lo encuentro, aquí está. Jainkoak Espíritu Santoaren indarraz gantzutu zuen, ¿no?, eta hark on egiten, eta deabruak hartutako guztia zendatzen igaro zuen bizitza, ¿no? ¿No?, Jesús, ¿quién es? El que pasó por el mundo haciendo el bien y expulsando a los demonios, ¿no? Ark on egiten, ¿no?, el que pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Qué pueden decir de ti y de mí porque has recibido el Espíritu Santo? Porque no vives por la vida arrastrado, yo qué sé, no, sino que vives en el mismo poder, la misma gracia, en la misma fuerza del Espíritu Santo que te impulsa. También decía aquí, Espíritu Santo en indarraz, ¿no?, con la fuerza del Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, esa es la gozada, la maravilla de la obra de la salvación. Por eso Dios se ha hecho hombre, para hacerte a ti divino, para revestirte y transformarte desde dentro con la gracia. Bueno, pues démosle gracias. Vamos ahora a renovar pues el bautismo en el que un día fuimos configurados con Cristo. Van a repartir ahora, ¿vale?, velas, vamos a encender las velas y vamos, pues eso, a renovar, ¿no?, las renuncias a Satanás, como el día de nuestro bautismo, y pues nuestra fe en el Señor que nos ha salvado, que nos ama. Zutik mesedez. A ver. Repartir. Bicho, repartir las velas, ayudarles a repartir las velas. Y vais encendiendo poco a poco, si no se va a alargar mucho. Repartir velas a todo el mundo. Ayúdales tú. Gracias. Sí, ayúdales. Paciencia. Amén.
Fuego, dale fuego. Sua. Oso ongi. Korua. Oso ongi. Oso ongi. Vale. Ya está. Senide maiteok, Pasko mistoriaren bidez, Kristorekin hil eta biratuak izan gara. Harekin biziera berrian bizi gaitezen. Horregatik, eguberrialdiko ekitaldia bukaturik, berritu dizagun bataio santuan agindutakoak. Satani eta haren egitei uko egin baikenien, eta jainkoaren zerbitzari leial izango ginela, agindu Eliza Santu Katolikoan. Uko egiten aldiz diozue Satani, bai uko egiten diot. Eta haren egite guztiei, bai uko egiten diet. Eta haren pekatu bide guztiei, bai uko egiten diet. Eta orain, gure sinismena, hemen. Sinisten alduzue, jainko aita guztiduna zer lurren egilea, bai sinisten dut. Sinisten alduzue, haren seme bakar, Jesukristo gure jauna, Maria Virginia jandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarri dagoena, bai sinisten dut. Sinisten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haraiaren piztuera eta betiko bizia, bai sinisten dut. Jainko alguztudunak, Jesukristo gure jaunaren aitak, uraren eta Espiritu Santuaren bitartez, jaiotza berria eta pekatuen barkamena eman dizkigunak. Gorde gaitzala bere graziaz, Kristo gure jaunagan, betiko bizirako. Amen. Amen. Una campana. Vale, podéis apagar las velas. Senideok, deiekin diezaiogun bataioa hartuz gizakia berritu, eta gure bataioa santutu nahi izan zuen salbatzaileari. Kristok jainkoaren zerbitzariak, aitaren maiteak, maitasunez begira dezaien bataioa eta
sendotza hartzeko prestatzen direnei, edo beraien haurrak prestatzen dituztenei. Eska diezaiogun jaunari. Kristok herri guztiak zuzentzeko jainkoak aukeratuak, jainkoak bihotz zintzoz bilatzen dutenak argi ditzan, aitaren ahotsa entzunarazi diezaien eta bataioko uretara zuzen ditzan. Eska diezaiogun jaunari. Kristok, espirituak, gantzutuak, aitaren asmoarekin leial izan zenak, eman dezaiela bere ametsak zailtasunez beteak ikusten dituzten etorkinei, eta beren herritik urruti bizi direnei, ez etxitzeko adorea. Eska diezaiogun jaunari. Kristok seme baiteak Jordanen bataioa hartu nahi izan zuenak lagun diezagula bataioaren handitasuna eskertzen, jainkoak gizakioi digun maitasunaren dohain denez. Eska diezaiogun jaunari. Jainko errukitsua, zure ahotsa entzunarazten duzu bataioko urtean, eta sendotzako gantzutzean. Entzungurotoitzak eta maiezu bataiatu guztiei bataioko hitzak leial betez fedearen testigu hautsat izatea. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Esteko eta gizona zabaltzeko. Hona hartu jauna, zeure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun, egun honetan ekarri ditugun doainak. Bihur daitezela munduko pekatuak kendu duen zure seme errukitsuaren sakrifizio. Erregi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari.
Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti zantu, jainkoa guztidun betereko horri. Jordan ibaiko uretan seinale miragarriak eginez, garbikuntza berriaren misterioa adieratzi diguzu, eta zeure ahotsa entzunarazi, gizadiak sinez, dezan geure artean dugula zure hitza. Eta uso itxuran agertutako Espiritu Santuaren bidez, jakinarazi diguzu, Kristu zeure zerbizaria, poz olioz, gantzutu duzula, eta bihartxuei berri ona ematera bidali. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zandi horri, etengabe kantatuz. Kanta dezagun aingerurekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jangonena, zerutan urra gorezen dute, gorezen zure ahalmena, Osana zuri zeru goietan, Osana ta goralpena, bedeinkatua orain ta beti, zure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, Osana ta goralpena, bedeinkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada, santo giardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorrentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen ezkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin nezala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, gaur Kristok heriotza garaitu, eta bere bizilezkorrean partizatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazkun baitasun osora, Leon gurita santorekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Pedro Mari Arrizibieta, Sergio Salaberria eta Feliciano Gundain, eta hildako guztiak ere, har izazu zeure arpegiaren argitan.
Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorrez ezagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu hau, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diregu dezero. Ez aitzazutzi tentatian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen eure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea mamatasuna, erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, munduko pekatua. Emai duzu bakea. Horamen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira bituak. Jauna ez da zide orzunaretzan zartzeko, baina ez aztu hitz bat eta zendatuko ez.
Egin dezagun otoz. Jaun errukitsua, doain santu hauez aserik apalik dei egiten dizugu. Egin gaizazu zeure semearen hitzaren entzule, zintzo, izenez eta izatez zure seme alaba izan gaitezen. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Varios avisos. En primer lugar, dado las gracias de la colecta de Cáritas del día de Navidad y demás. Se recaudaron 485 euros, así que gracias. Comentaros que el próximo domingo, con motivo del cross popular de Araiz Betelu, no habrá misa, ¿vale? El domingo. Entonces la misa será de víspera el sábado, zazpita erdietan, a las 7:30 aquí en la parroquia, ¿vale? El próximo fin de semana. Y la continuación de la misa, el próximo sábado también será la adoración nocturna aquí en la parroquia. Nada más. Beren kaza izatela jangoiko algustitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Ya podremos pasar a besar, a adorar al niño, último día ya de Navidad. Zoaze jaunaren pakea.